ku mbuga nkoranyambaga hiriwe hasirikira amakuru avuga ko Joseph Kabila Kabanga yaba yarashwe, ariko none ahangaha tubazaniye amakuru atandukanye nayo mwumvise. Uyu mugabo tubazaniye amakuru meza ari kumuvugwaho. None aha n'ingabo zirenga hafi 6,600 hafi 7 bamaze kuba batangaza ko bamaze kwijoininga muri AFC. Uyu mugabo ko byavugaga ko yapfuye, ubundi yaba yari yarashwe nande. Ayo makuru turaze tuyabahereze, turabwira ku bijyanye n'imishahara y'u Burundi ikomeje kuvugisha abantu benshi, cyane cyane ku bijyanye n'igisirikare cy'u Burundi. Ni imishahara ihabwa abasirikare ndetse n'agahimbaza musiki bari baremewe. Aya makuru turayazanye, gusa sindi nyine imbere yanjye muri kubona undi mutaramu kabisa tugiye gufatanya aya makuru. Yes, nk'ibisanzwe rero bidasanzwe hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu bihora bihinduka cyane. Reka tubabwire ko igisirikare cya Kongo cyangwa se igihugu cyose cya Kongo cyongeye gutungurana mu buryo buri hejuru cyane, mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ni nako kandi muri uku gutungurana igihugu cy'u Rwanda usa no ubona yuko bihanganye, ndetse n'igihugu cy'u Burundi byose byibuze ndakurahenda, ariko rero bigeze ku Rwanda ko byibuze kurushaho. Byibuze pe se u Rwanda ntirubaho. Nanjye byancanze ni u Rwanda rutaba. Ubundi u Rwanda kukiruzengereza Uburundi ukazengereza Kongo. Wagira amatsiko yo kwibaza uti ese byagenze bite? Ariko humura, turahari, amakuru yose turayagufitiye. Dore ngaya hano muri laptop zacu ziba abarimo, ndetse n'abanyamakuru bandi bagenzi bacu bayaduhaye n'amadrone yacu niko dukunda kuvuga ari Kongo byose, ndetse n'ibinyamakuru tuyafite cyane tukaza kubabwira mu buryo bworoshye. Reka tubahe rero muri aya makuru, tubifuriza no kugira umugoroba mwiza, tubifuriza kugira umugoroba mwiza kabisa, ari nako tunabasaba kuba mwadufasha kabisa, niba bishoboka mukadukandira subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubahereze amakuru nk'aya ngaya aryoheye amatwi yanyu. Hanyuma nkuko mwakomeje kugenda mubivuga, nibyo tubazanira amakuru meza kabisa, kandi natwe tuzakomeza kugerageza paka tubakoreye ibyiza gusa. Ngayo nguko duhere ku makuru yacu rero avugwa hano kuri Kabila rero bwana Fizi, ndagira ngo umfashe dusobanurira aba bantu babimenye. Tugiye kubivuga mu minota mike cyane. Joseph Kabila Kabanga nakomeje kugenda mbona ku mbuga nkoranyambaga banditse, abandi batangaje bavuga ngo uyu mugabo ngo biravuga ko yaba yarashwe, ngo biravuga ko yaba yishwe ngo n'ingabo za leta FARDC ku bugambanyi bwabayeho. Uyu mugabo ndagira ngo mbamenyeshe ko kuva iyo nkuru yagatangazwa we yari yicecekeye, ndetse ihuriro Alliance Fleuve Congo nta kintu ryari ryigeze rivuga. Niyo mpamvu natwe twaretse gukora iyo nkuru, tukavuga ati reka tubanze dutegereze tuze kureba ibisubizo kubo byavuzwe. Nabibonye mbona cyane, nashatse no kubivuga, ariko nabibonye ko ni ku ma YouTube, ariko je nabibonye no ku ma X, ku ma Facebook n'andi agiye atandukanye. Rego tugarani twinshi bakomeza kugenda batangaza ibyo babonye kugira ngo baca abantu intege. Sasa rero none angaha tubazaniye indi version shyashya igaragaza ko ibyatangajwe byose ari binyoma. Icyo nkundira bano bagabo bwana Fisi ni ikintu kimwe gusa, babavugaho amagambo mabi ko bishwe na Wiringoma mu misi ishije bari bavuze ngo apfiriye Uvira. Mu misi mike cyane mukata mubabona, nta nubwo uyu nguyu we haciyeho amasaha menshi cyane ayisagaragara aje n'abasirikare barenga 600 bose azanye ngo bihuze n'itsinda Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23. Joseph Kabila Kabanga rero ubu nonaha aravugwa mu mujyi wa Goma kariho yaba ari, ndetse n'abasirikare bakomeye bahoze mu gisirikare cya FARDC nyuma yuko baje kubona ko batakwira ngo bidakwiye ko bakurikira ngo Tshisekedi. Hanyuma amakuru akavuga ko ngo aba bose ngo baje bakurikiye uyu Kabila cyane rwose, bakaza bamukurikiye 90% abasirikare bose nabavuye muri FARDC, ndetse hari n'abari barakivuyemo kare bategereje bavuga bati igihe azatubwira cyangwa se igihe bizaba ngombwa yuko tugomba kumufasha tuzahita tuza twihuse cyane. Noneho ngo kuza buri muntu wese ngo yaje azanye n'abasirikare be, biza kurangira habayeho ibarurwa ry'abasirikare bazanye bageze muri iyo mibare. Nimba ngewe mfana Kabila narindi mu gisirikare cya FARDC mfite abasirikare nyoboye, ngomba kubabwira nk'agati rero murabona bimeze gutya na gutya. Aha rero nta mpamvu yo kugira gutya, dusanga umusangira ngendo yagarutse mu gikorwa nyirizina cyane ko uyu mugabo noneho tujye kugicuranga byanyabyo Tshisekedi ntacyo ari kutumarira. Cyane ko uyu mugabo ukuntu yaktingaga mu ba
mu bo bari bafatanyije kuyobora uyu mugabo ari n'umusirikare unakomeye cyane, twibutse ko ari umujenerali, ari ku rwego rwo hejuru cyane mu gisirikare hano muri Kongo. Uyu mugabo rero n'umwe mu bantu bumvikanaga cyane n'igisirikare cyiwe, ndetse bashyiraga hamwe ku rwego rwo hejuru kugeza nubwo baramukundaga. Niwe muntu wa mbere mu mateka ya Kongo warekuye ubutegetsi bivuye ku bushake bwe, akabuha abandi, akoya kubugundira abandi. Uburyo bagiye bavaho, ndabona Tshisekedi yagiye mu mujyo wabo, abandi bagiye bavaho bishwe, abandi barozwe, abandi bashimuswe, ibintu nk'ibyo. Kabila we yavuyeho ku mahoro, ibuye rimaze kumuryohera Tshisekedi, ariko rimukozeho papa, rizamuhagama ahubwo rimukoze umuhogo. Kabila rero ubu tuvugana ngo yamaze kugera muri AFC M23 ndetse n'abasirikare bakomeye cyane. Ubwo ngubwo mubabaruwe abo bakomeye ntihabaruwe, ntiharanavugwa n'amazina yabo. Niyo mpamvu twe tubabwiye inkuru ikiri breaking, ntago baratangazwa amazina yabo. Ubwo mu buryo buri official dutegereza itangazo AFC M23 iraza gusohora igashyira hanze ikavuga ko bakiriye Joseph Kabila Kabanga mu buryo burambye. Ngira ngo urabizi neza cyane ubundi ko AFC M23 hakanaga imikoranire yayo na Kabila. Nyamara reka nkubwire, aba bagabo n'ubundi barabitangaje, baravuga bati uyu mwaka dufite akazi kenshi ko gukora, dufite akazi kenshi ko gukora. None rero ibi ngibi ndetse no mu itangazo bashyize ahagaragara ryamaze kuba ikimenya bose, nabo babyivugiye. Nta mwanya wo guta, nta mwanya wo guta bafite, kandi Tshisekedi bamubunurije, mbega bamuraburije, bamukujeho, baramubwira ati wowe genda, nuzana intambara tuzarurwana. Noneho rero ubu nta gusubira inyuma aho twavuga, ubwo n'utundi duce tuzadufata. Noneho ngo Kabila kugira ngo wumve urwego ariho, urabizi ko ari umuntu wagenze Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane kuko yanazibayemo. Uyu mugabo ngo birakekwa ko ari we muntu wihishe inyuma y'akagambane kari gukorerwa Tshisekedi k'abasirikare b'abanyamerika bari muri Kinshasa banze kurwana. Uyu mugabo biremezwa neza ko kuza kwiwe muri AFC M23 bafitanye umupango n'uwo bita Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bitewe n'iki rero? Bitewe nuko uyu mugabo ngiyidiro ngo yaramaze imyaka myinshi ayikina. Urumva? Ngo yaramaze imyaka myinshi ayikina yipoweye. Noneho kugira ngo wumve urwego biriho, burya waruzi ko ngo ari n'ukuntu akorana n'umugabo bita Ramaphosa, Joseph Kabila Kabanga. Ubu bufasha bwose wagiye ubonyaza imikoranire yiwe nawe ntago. Ubu bufasha bwose wagiye ubona Ramaphosa yereza Tshisekedi kugeza amaginga ya Tshisekedi na Ramaphosa nta nubwo bari kugenda umujyo umwe. Bitewe n'iki? Bitewe n'akantu uyu mugabo yagiye acomekamo. We na Ramaphosa yaranahize. Nimba rero wa South Africa rero we na Tshisekedi bafite ahantu henshi ho kugira. Kuko Tshisekedi hugure Tshisekedi yamwambuye amafaranga y'abasirikare, yambuye Ramaphosa, yambuye Ramaphosa amafaranga. None se yaba ariyo mpamvu twabihuza wenda nuko Kabila bivuga ko nawe mu hantu aherutse kujya no muri South Africa aherutseyo, bikaba ngo akaba yaragambaniye Tshisekedi akimwa intwaro. Kandi urabizi neza cyane pe Ramaphosa ntakatagiraga ablessing kino gihugu cya Kongo ku bintu bijyanye n'intwaro. Ikintu atongeye gukora n'abasirikare, yarazi neza ko ari nawe yarari gucuruza reka, kandi South Africa kandi bakora intwaro. Yari gucuruza ariko birangira Tshisekedi amwambuye. Kuko mwambura niko kwatumye sagarika ibikoranire yewe nawe arangije ku ruhande. Ikindi nanone na Ramaphosa n'ingabo ziwe zaratsinzwe. Cyangwa Ramaphosa ararebye abona Tshisekedi n'undi agiye gutsindwa, aravuga ati reka nyoboke Kabila nzajya mukaraga intwaro. Impamvu zo ni nyinshi, ariko nanone hari n'amakuru avuga ko n'ubundi igihe bari abasirikari ba SADC bari bahari, urabizi ko cyane barabanye South Africa niyo yari yashyizemo hariya. Buriya ngo zino ngabo za FRDC hari ukuntu zageraga gutya zikiba ibikoresho bya FRDC bakajya kuzishyira mu 23 bakazigurisha. Abanya South Africa rero bazigurisha, oya abasirikare ba FRDC bakaziba bagenzi babo bari gufatanya. Ndetse nanone izindi cyangwa se bakaziha abagenzi babo bari mu yandi mabatayo hirya aho bari aho ntuzitashobora kugera. Noneho bakaba bazikoresha
ntari byo noneho harimo imitego harimo ibintu byinshi cyane. Noneho uyu mugabo ngo ni Kabila bitewe na trike n'uburyo azi gukoramo politike mu buryo bwo ku rwego rwo hejuru cyane. Biravugwa ko ari we muntu wabanje agaca muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agaca muri South Africa ndetse no mu bindi bihugu birimo n'Ubufaransa. Uyu mugabo agenda akomanyiriza witwa Tshisekedi, none kugeza maginga aya makuru na makuru aya ni ukuvuga ngo ni amakuru twagombaga kubagezaho mu masaha atambutse, ariko bibaye ngombwa ko tuyabagezaho nonaha. None kugeza amagingo aya Tshisekedi yibuze, ari gukora ku Munyamerika shwi arisinziririye nta buja, ari gukora kuri South Africa waranyambuye banzu nyishure ewana nta tari kujya kugeza nubwo yageze muri Angola agasaba ibiganiro na M23. Umwami wa Qatar Emile akatabwira ati ntago babishinzwe. Telefone yahise yamagara muri Angola, birangira Jean Lorenzo bamubunurije aramubwira ati we ntago uri umuhuza, ubu ngubu ako kazi wakavuyeho. None ubu tuvugana Tshisekedi ari kwibaza ndasubira muri Qatar se njye gusaba ibiganiro, ari kwibaza ibintu byinshi cyane ko itsinze ari iteze yose yatangiye kuyibura. Yatangiye kuyibura, ahubwo nyine aremera n'ubundi akomeza akoresha za Wazalendo na FARDC kuko ibihugu byinshi bimaze kumenya. Kireka wenda niyongera akavumbura handi hari ayandi mabuye akataraboneka kongera agashaka abo amanipira cyangwa se ashoka akabahereza bakamuhereza ingabo. Reka rero duse wenda n'abakonfirma kuri ayo makuru tugarukire aho ngaho, twinjira no mu yandi makuru. Reka twinjire ahangaha kuri mugenzi we Neva. Aba ntabwo bajya basigana, ariko se tubari we dukomereza cyane tugaruke ku kuntu Kongo yatunguranye. Reka tubanze hano kuri Neva. Byagenze utereye kuko ntabwo bajya basigana. Uyu Neva neza bavuga ko ari abavandi. Nyamara reka mbabwire mwabantu muradukurikirana, iki gihugu cy'u Burundi abayobozi babo nibo bari koreka abaturage cyane bakanabakenesha. Erega buriya abaturage bararengana kuko ubuyobozi bw'ibingo butuma bakena, barimo barabakenesha, barimo barateza ibibazo byinshi cyane ku baturage. Buriya nicyo kintu kiba gihangayikishije cyane n'abantu mwe, dore ibimenyetso babibyigaragaza. Aya makimbirane hano, ariko na Neva yarabivuze ngo ibindi nge ntabyo bintu yongeye iwanjye bipfa kuba bidepye, ibiryo bidepye kuba yifitiye ingurube yiwe avuga ati saa kwisange nayibaga, afite utuntu tw'udukwavu, ibintu by'ibyumbati n'ibyavoka cyose, amavoka n'imikeke byose yahashyize. Uyu mugabo usa naho bakungujumba, ujya ubumva abantu bitaga bakungujumba, babantu baba bakize ku bintu by'ibiribwa by'ubuhinzi n'iki. Uyu mugabo rero buriya reka nkubwire, ari umukire nigeze nkorera mukorera kuduhemba. Igihe cyo guhembwa yari kampani ikomeye cyane, ariko ari yo umuntu umwe ku giti cye. Igihe cyo guhembwa cyarageraga, muri kontra habaga handitse ko tugomba guhembwa ku itariki ya mbere. Noneho ugasanga bigeze ku itariki 6, 8 ntado, buri uko kwezi kwashiraga yongeragaho iminsi ingahe. Noneho bigeraho agera muri 15, ukajya uyabona mu tariki 15 wumva wakize. Noneho tuza kwivumbura, twivumbuye turavuga ati twebwe tuba dufite ibibazo byinshi, ba Randirode bari kutwishyuza amafaranga, abana bafite abagore n'abafite abagabo, twese tuba dukeneye guhahira famiye zacu, kuri botike imyenda kwishyura birageze. Umukiri ikintu agiye kudusubiza turi mu nama, yaravuze ngo icyo gihe n'abanyeshuri bari kujya ku ishuri, bari turi kumvuga ngo anatwishyure abafite abana bajye ku mashuri. Yaravuze ngo nimba mutazi gusevinga ibyo birabareba, ngo njyewe uwanjye yagiye ku ishuri arahari. Aho unyumvire mwaka byarama ngo nta kibazo ngo kuba uwanjye yagiye ku ishuri. Hanyuma ibi bintu uvuze rero na Neva nawe niba iwanjye mu rugo hari ibiryo, njye nta kibazo nakoze stock naradepye, abandi ni akazi kabo. Kandi akirengagiza ko imitungo y'igihugu yose ari uri kuyoreka, akirengagiza ko ayo mafaranga yakoresheje miyo depo ari guturuka mu bana b'Abarundi. Tutagiye kure cyane, reba amafaranga yose Tshisekedi yamuhaye ku ngabo z'Abarundi. Tureka naho Tshisekedi yamuhaye, reba ayo acukura mu mabuye. Nyine banze wumve nyine, reba wiyareka kuko nayo arimo ayo Tshisekedi yamuhaye ku ngabo z'Abarundi zagiye kurwanamo hariya cyane. Murebe ayo bakura mu mabuye y'agaciro nk'uko wari ubivuze hariya, ayo yacukuye hano muri Kongo, ayo yakuye mu mabuye y'agaciro. Biriya byose abigeraho ku bw'abasirikari b'igihugu bagiye kuyakorera hariya. Navuga ko bagiye gupfa kugira ngo
kugira ngo nyine igihugu gitanga umusaza gitera imbere, kuko nawe ntabwo yari kugeraho for free gutyo gusa. Noneho yarangiza akagira gutya akavuga ayo majambo nk'uko, ariko ubu noneho igihari ubu abasirikari bagiye kubahemba. Buri wese abona kuri telefone ye message y'amafaranga iraje, uhembwa ayo bagize gute, arebye amafaranga bamuhaye asanga bayakase. Urumva? Nutwo ngutwo bamuhaye bakase, mu gihe gitangiye kuvuga ati nta kundi nyine ubuzinda yica umujyi, reka mfe kutwemera. Uri kumva? None rero Pacifique n'abadukurikiye mu gihe kiri gupanga avuga ati kuri botike haraya, inzu irishyurwa ya, wenda umwana azatwara yangaya, mu gihe kiri kubira bavuze ati wenda birahura na yangaya, wenda nanjye ndaguraho n'ayagacupa nanjye nk'umuntu warwaniye igihugu. Ibyo umuntu yagiye kubirangiza amasegonda 0 y'amafaranga yose bari babahaye bayishura, leta yongeye kuyisubiza. Ibi bintu rero ndagira ngo tuvugana babonye message bagiye kujya gukuraho amafaranga nyuma y'amasegonda make, amafaranga leta irayongera yose irayisubiza. Bari bageze igihe cyo ikintu cya mbere barishishije, bavuze neza ko ngo bibeshye bakohereza amafaranga menshi arenze umushahara wakoreraga, sibyo? Babanza bakuraho ya mbere. Abaturage baravuga ati nta kibazo ubwo bayakuye. Ikindi konte niza abasirikare ariko bahemberwa mu Burundi, ntibahemberwa mu Uvira. Uvira amafaranga babona nayo bita ngagahimbaza musiki k'umusirikare nyine kuko yakoze neza ku rugamba. Abayakiriye nabo mu miryango yabo aho bavuka, cyane cyane abafite ufite nk'umusirikare ufite umugore n'abana, niwe yabonye iyo message abo bagore. Noneho nyuma babona mushara wikubye ishurizo ebyiri, baravuga ati neva none haratwibutse Imana ishimwe, barishima. Mushara nyuma y'iminota 30 babohereza message babwira ngo turibeshye, tugiye gukuraho ayarengagaho. Nta numwe wari wakabikuza ara mu Burundi. Ntakira makuru ko nubundi hari bamwe bakiriye message n'undi bavuga ko amafaranga yaba dahagije kare make. Ubwo no kuvuga ngo ni mu buryo bubiri, hari abakiriye arenze, hakaba n'abakiriye ayo wenda bagiye bakata. Ntago bahembwe kimwe, system zimwe, ndetse n'amanuze bakoreramo abarwanira amabata barimo amaranka n'ibiki byose. Ariko hari ayo ngo babahembye nimba warugenewe ibihumbi, n'igihe umuntu amaze ntabwo uri kubyumva neza. Nimba warugenewe umushahara tuvuge w'ibihumbi 500. 500 ninde musirikare Burundi bihembwa. Okay, nimba warugenewe umushahara w'ibihumbi 100 vugeyo. Umusirikare kazi k'amafaranga azayabona yati ko nabona abonye 80 20 bazikase. Hari n'abari guhembwa iryo 100 abona hembwe 400. Ayo wari ubahembwe 37. Uwo niwe yanyandikiye ambwira ati ariko ubu tuvugana sigaranyaho 70 by'amarundi. Ati kandi sinigeze ndi ubu tuvugana aho kugizana n'ubu ntago amafaranga barongera kuyabasubiza, byibura ngo nayo bavuga ngo bohereje menshi bavuga umushahara wabo wanyawo. Uziko yambwiye 70. Nitanjya ngira amatsiko ndavuga ati reka ngiye kureba ukuntu Manyarwanda yabangana. 10 nashanze ari amafaranga make cyane. Angahe? Adasanga 28. Ifaranga ry'u Burundi ryaragiye riramanuka kuburyo risigaje kumanuka kubera ibibazo, kuburyo risigaje kuvunzwa 0 n'ibice 0 n'igice kimwe. Ifaranga rimwe mu Manyarwanda. Neva rero nagira icyo akora ahindura umuvuno, cyangwa se ba reveriondi kuri yo baba bibere aho ngaho bamuryana inamba baze bakora utuntu tw'udutendo twabo, abaturage niba banishima kandi aranabigaragaza buri uriya mugabo. Ariko gusa Neva ngo yagize icyo abivugaho, yabihanganishije ababwira ko ubu ngubu ubukungu bw'igihugu butahagaze neza, ko ariyo mpamvu bari gukora bishakamo itsinzi ku ruhande rwabo. Niyo mpamvu yafasha abaturage benshi abategeka ibintu bijyanye n'ubuhinzi, korora amagurube, amakoko, ibintu bya hato na hato. So hari nabo yagiye afasha, ntago Neva ari mubi cyane buriya ku buryo kidushobora kuza tuvuge hano ngo n'umuyobozi mubi. Ni mwiza ku giti cye ku ruhande rw'ababizi bitewe n'ibyo yabakoreye, ariko akaba mubi bitewe nabo yahemukiye, cyane cyane
abantu bafite abagabo b'abasirikare ndetse n'abantu bafite abana mu gisirikare cy'u Burundi bose bari gupfira muri Uvira, bakakira inkuru bababwira yuko abo bana batorotse igisirikare. Ibi nibyo nababwira ko ari byo bibi cyane kurusha ibindi. Nawe ibyo kuvuga ngo imishahara ngo baje bayikasa, ibyo barabimenyereye, n'ubundi basanzwe babukatagura, ugasanga bafashe uducece, ugasanga ngo umuntu ngo ari nk'umubyeyi twahoze tuganira arambwira ati amafaranga umugabo wanjye ahembwa ndamutse mbaye ntakora ati nta nubwo twajya tuyarya icyumweru ngo cyuze. Ngayo ngo rero iby'i Burundi nuko byifashe. Reka duhite dutarukira ahangaha tunasoza n'amakuru yacu. Iyi nkuru cyangwa se amakuru niyo tugiye gusozerezaho. Ni urubuga cyangwa se ni site ubanza ikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyo ishyira liste ku bihugu ni ukuvuga ngo ni abantu bashinzwe kureba ibisirikari byose byo mu isi mu bihugu 195 bituye isi, ariko ubu ngubu bakaba barakoze ku bihugu 145. Uru rubuga rero bita ngo Global Firepower, urubuga rurazwi cyane, ibintu ruba ruvuze aba ari ibyanya byo ntago rujya rwibeshye. Iyo rubuza amakuru ku kintu runaka, iyo rukoze amakuru ku kintu, rubuza amakuru ku gihugu runaka cyangwa ku kintu runaka, rurabereka icyo rukagisimbuka. Ngayo ngo rero rwongeye gukora urutonde muri umwaka wa 2026 barushyize ahagaragara. Nkuko twebwe turi hano twaje gutungurwa cyane, kandi nawe uri butungurwe. Igisirikari cya Kongo nicyo cyantunguye cyane, cyaje ku mwanya wa 8 mu bisirikare birenze muri Afurika. Noneho ku isi hose rukaza ku mwanya wa 64. muri aho hose u Rwanda nta na hamwe rugaragara, haba kuri Afurika, haba muri Afurika, haba ku isi, haba muri Afurika, haba ndetse no ku isi. Unarebye neza cyane ushobora gusanga u Rwanda no mu bihugu batekereje ko bigira igisirikare nta rurimo, ariko tuzi impamvu u Rwanda rero buriya gutanga amakuru n'aba bashyiraho urubuga, bashyira aya makuru ku mbuga, akenshi bakura ku mbuga n'ubundi nabo bagendera ku gisirikare, ku bya gisirikare, ku makuru babahaye, ndetse no umubare w'abasirikare ukungana. Rero hano u Rwanda ntabwo ibyo bintu rya rupfa kubishyira hanze. Igisirikare cya Kongo kwigaragaza gutya ngo rwimurike uko igisirikare cya Kongo, ahubwo igisirikare cya Kongo cyasubiye inyuma. Mu minsi ishije cyari igihugu cya 4 hano muri Afurika. Ariko se nabwo ndibaza gute bagishyira kuri uyu mwanya, ni intambara zirimo M23 yarananiye. Uzi impamvu kimutse kikajya kuri uwo mwanya wa 8 hano muri Afurika? Ni ukubera abasirikare bacyo benshi barashwe na M23. Naho ubundi kino gisirikare cya Kongo ni kimwe mu bisirikare bikomeye. Uzi aho bahera bareba igisirikare gikomeye, bahera ku bikoresho, abasirikare ko bangana, ndetse n'intambara barwanya. Ngaho nguko iki gisirikare cya Kongo rero ni kimwe mu gisirikare cyagiye gihura n'ibintu by'intambara cyane. Ikindi bafite abasirikare barenga 100,000, sibyo? U Rwanda simbizi niba babifite. Turebe muri make uru rutonde uko ruhagaze. Urutonde uko ruhagaze, ku mwanya wa mbere hari Misiri, ku mwanya wa kabiri hakaza Algeria, uwa gatatu hakaza Nigeria, uwa kane hakaza Afurika y'Epfo, uwa gatanu Ethiopia, gatandatu Maroc, Sudani iri ku mwanya wa 9. Sudani burya nayo irakaze cyane. Ku mwanya wa 10 hakaza Tunisia, ahubwo ku mwanya wa gatandatu ni Maroc, ku mwanya wa 7 nari ntarutse ni Angola, ku mwanya wa 8 ni Congo, ku mwanya wa 9 ni Sudani, ku mwanya wa 10 ni Tunisia. Na South Sudan iriko nigeze ko umva wajyangirimo. South Sudan bavuze Sudani hano ntago bamenjoyininze neza. Nanone rero ahangaha igihari ku isi yose, naho reka turebe muri bikeya bihari. Harimo ku mwanya wa mbere ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku mwanya wa kabiri ni Uburusiya nk'ibisanzwe, ku mwanya wa gatatu ni Abashinwa, ku mwanya wa 4 ni Abahindi. Babandi bakina bya bihinde ko za montage yabo n'iki. Ariko rero ako buriya nabyo ntibabirebaho amafilimi byakina. Ubundi Uburusiya, Amerika, ubundi reka mubwire, Amerika, Russia, Uburusiya nyine hakazamo n'igihugu cy'Ubuhinde. Ibyo nibyo bihugu bya mbere ku isi bikina filimi nyinshi kandi z'intambara z'abasirikare. Uburusiya ntago bukunda kugaragara cyane mu mafilimi, ndetse na Amerika n'Ubuhinde.
Amerika n'Ubuhinde urasi ibyo bya mbere biza ku mwanya wa mbere buriya sinema y'Abanyamerika na sinema y'Abahinde n'Abashinwa. Abashinwa bo bararenze bihorera, hakazamo n'Abajapani na Korea yarajemo. China ndebere, China iri ku mwanya wa gatatu, iri ku mwanya wa gatatu, India ku mwanya wa kane, ariko buriya South Korea iri ku mwanya wa gatanu, ku mwanya wa gatandatu hakazo France. Ubwo turi ku ngufu za gisirikare, uburyo ibisirikare bikomeye. kurikiraho Japan ku mwanya wa karindwi, kurikiraho England ikaza, Ubwongereza ku mwanya wa 8, ku mwanya wa 8, ku mwanya wa 9 hakaza Turkiya ku mwanya wa 10, Brazil. Dukomeje wenda sinzi niba twanakomeza tukareba, komeza ubabwire. ku mwanya wa 10 hariho Brazil oya, ku mwanya wa 10 hariho Italy. Ni Italy ku mwanya wa 11 niho hari Brazil. Naho Germany ku mwanya wa 12 Abadage. Indonesia, iyi ni Indonesia, so iki gihugu ni kinaniye kugisoma, ni sinzi ari iki. Pakistan ku mwanya wa 14, Israel 15. Israel yaje ku mwanya wa 15. Buriya Israel narize kiza ku mwanya wa kanga. Espagne 18. Reka ndebe ko ari igihugu icyo muri Afrika kiri hano hafi kuri uyu mwanya muri ahanga. Ntacyo. Sari Suisse. Ntacyo. Algeria ahubwo ije ku mwanya wa 27. Niyo ijemo ku isi hose hafi. Ku mwanya wa 2 Misiri, kandi ahubwo niyo yagakwiye guhita kwiza ku mwanya. Misiri buriya wayitarutse. Misiri oya nawe natarutse. Misiri ishobora kubirimo. Misiri nawe natarutse. Hanyuma kayo ngukorera nuko bihagaze. Harandi makuru yandi yaba hari ngo tuyavugeho. Reka tube turekeye aho ngaho. Burya kuvuga menshi siko kuyamara, amakuru yo arahari. Hanyuma tubararikira indi nkuru turaza gukora mu masaha mu gitondo niba ntibeshye. Turagaruka ku magambo uwitwa Bitu Keita, uyu nguyu nuhagarariye Monisco hano mu mujyi wa Kinshasa. Uyu mugore wakomeje kugaragaza ko AFC M23 bwikwiye kugira vuba bwango ishyuhaguzi kazi gafata Kinshasa. Vuba uyu mugabo, uyu mudamu numwe mu bantu bageze mu mujyi wa Goma bitewe nuko M23 bayirwanyaga, we ayibona mu yindi sura. Ayo makuru turagaruka mu masaha mu gitondo tubabwira ukuntu Bitu Keita Kinshasa atangiye kumugendaho. Ngaho nguko rero ndumva ruko. Reka tubifurize kugira umugoroba mwiza. Imana ikomeze kubana. Imana ikomeze ibane namwe, mwibuke gukanda subscribe.